Mpanga Secondary School inabeja barukwingana 13 rushanje 92 bite nako ahambarogwa bejaba ishomero ryona ryina bashomesa 9 aharyaba ashatona mwenda bonka nabo barukushashurwa government ogo nagira ngo government ine kutamwa amani okukora hanshonga z'abashomesa kwenda ngo bakagaruka mu mashomero batandika kushomesa. But I know the industrial action is going to disorient the entire Ministry of Education calendar, something that we should have avoided by responding to the teachers' demands. Mukuru w'ishomero kugambe ibintu bwabire nabwabwana habanyamakuru ahantebekanisa z'ishomero zo kutongoza umurimo go kombeka kizimbe rugogoma obwishomero rukwetebekanisa zo kujaguza emyaka nkaga kwiharutandika. This school has existed for 60 years, running, becoming a going concern until today. The other milestone achievement is that this school has churned out so many students, alumni. Abegesa baitu twinabegesa abarundi abakwegesa kururi so it affecting gamangu grade zaitu zijakwansikie habokuba na syllabuses gewingi tutukazimazire so syllabus coverage tugenda kuba nkoku esemerire kuba in fact tutugenda maliriza ebitusemerire kwega habwa industrial action. Omugandi ishomero rya Karambe Primary School nerishangwa mugomborero ya Karungu kandi nerya government aho binabeji abarukwingana rushanje 50 biteshikira bebembezi ba district age okubombekere chombeko ekirya hamutindo ekinebina na office ekirahwera beji kushoma kurungi kandi kiherezeho miliyoni 15 tuyigure ekizindeki omu butongore so twijaha kureba ngo rizoba ekizimbe cyo mwakikwasibwa ngo kukibonire mwatandika kukikozesa ayindi kugambira nabeje rushanje 50 no wanora ningamba bashomese 16 twakena nabandi akwa tukumara abana mwenu mtakanyanzura abashomesa mukagera ngo bababingi nyicegane mukabatwara kandi nkagumana imbonabona. Abebembezi ba district baraganise kugumana bahagera ebyo bwegese na munonga hishomero rya Karambe Primary School. No kumekinga sure ngo mwana we yashomera mu yashikagiye mukurirwa ni yarwe mu yagerata yagenda ahane kanana kuturaho gavumenti ekapfa sente z'kwingana miliyoni igana nkaga n'itanu ari igana nkaga n'itanu tuyina amashomero 53 ga gavumenti aided abakurara tigabashomesa abana abantu bona nibarara umusenda tugabashomesa abana babene bararomu akakantu karinga kasangako naramwe abantu babiri naona n'inzu y'abashomesa Mizarebo House n'inzu y'abashomesa. Gasha kwa Jonan Tusingwire na Juliet Charsima.